Ner malakanyam biya kamal ner yene diala kontin taka no online TV gwasame tin kono gorka channel ner malawe kaya bana right gwasame ke MP kamishana kare which ka South Sudan ke juba bana right ke kwide ngum naka jaki ngum shoda lat re which ka South Sudan ban jelin ka jalarame kan kono niam mi jiram jedit gorjen wojen deri teti dir ka nyani ko kien ku chuja puro bono jin bi channel bi support gwa de to loide wega ye ka dobran yen ngani gur ka jagwasame ban chure ler ka manana ban lat gwasame cha MP cha janagre wish ke Equatoria ka chang dana na ka jabaja lare gwasame wala changa jandangara wi de dich ka pay dich ron kina dangaro wi de jandangaro wi dich wur me jen MP no jen nakaje dio je changa jan dangro wi dero ka pay de ron kina dangro wi jan dangro wi jen changa ran nakaje kaje wude me wudi Equatoria no dong ne to wan dong taram da ngacha de ngaj bad jen MP jen lere ke Equatoria State Legislative Assembly ka Western Equatoria Western Equatoria te gador malakona lingni shale Tambura County Tambura County kula la kam nagro kene Tambura jen gwada danen nakajetin wajen shakam bushke shaka nyurika ne kona shiga nyurika ngwaza mo wachu kan terbil chu kana bar mi kana baro shawude me shajanek mala MP no jen wa elo me kar jen ran ngoni no ran ngoni kayambio shwa terbilen bar la taxi driver dan jelga kel charge mo ka bot kan liu bat point jen cha na gone chi police commissioner major general Philip Madutong je jo mo che jalat ka gwase dan jela no riga mo to ko runwang ke ta bakel 30 la 6:30 am gwad mi sha jenen wude me mi cha kulo na gone jena kana agro ko ka Tambura bana ngaje no Tambura tigil wanta ka tenen winemi jen gwadan tiji espela ayo tiketin kate bon ko ken tika nas tiketin ne de kontin te tin te ka terke kum kirma yadit so MP me cha janak ere en ka janna mone ere kana mone gwas me man ku kon gorno bana Quentin ala official tin content ere wika South Sudan no katin kon lat Carodian ala ken chicken deer so ko kujamo ne de konti la jedwar chicken kujano ne de konin pin ko de maldar bene ken de konti la MP ni okay channel lere me channel jamili ngwad me jo chari ko channel mili wad majuro al wadri kan shail boda wa humat aide cross of parliament wilaya tabele ayo fi yambio lakini taban ya adreze maana kutoka pia amal mobilization ashan yadum la haraka bitala SPLM ya dozunu bukunde ya darar bito la anu hum minimum consibing lelitni fina saizin wa fina sal maarijin madari gwaye en gwad dan shirek tokten la GSPL official watika gwadmi kol ramadan ne content go ke odong de wude me de kan nakwa ka GSPL ayo ka go ke je en wo she kan go ke je no ke ne content la SSPDF South Sudan People Defense Force waken akane de ala kon la South Sudan People Defense Force wa ke la re ga la ko ba yo bigaran bi kan nak malaran dien ba kula la do ram me enaga jidwa naga SPL ayo ajen do badana ku kan citizen ni ki ji South Sudan ku kan la jago bika GSPL ayo biken kelok komite mi ci tuok pankene kene de content na ka torbiyele da domne ba da yob kana o changne de content la GSPL ayo ka GSPL ayo kana ne content la jidu ala nas ala kendial ne de content dor ci kendele nang ne ken ci kendele nang na ci de tuok ko ken ku ken la gorgano biken na biken ka win over ko bikane ken ba ga support but instead la kume kirma yadi la na wiya naga yoba weto ka GSPL ayo nang na wona rega me jere ga dana ci tok so MP ne wa nyot ka ke rik tilet kan ka Ramadan en chabar la taxi driver ja ka Tambura hospital ka do bana chalat nyok ken ne de konan te metin na ka wude me ki kwa nas ambush da dop no wa kan ka konjek duno diu kene GSPL ayo ko dobran kalat keje anyok bo within gwadamo wa take ran Catholic priest
mi la bol wa kot ka catholic jen bo cha jenek bone no aneti changach so tamburan winimi kana goro be jamat ko kanne riti itla jikumati jikir ma yadi tegatin gwad mi so la kana wi anak buga nawo mo kariya ka wer buga nawo mak yo ba je shagne de kon la jedwar so jena dano le roda ne me balaro it an identify gunmen ni chiga na neck chiga na shot but needed content dong take rik kaji as SPDF so jen jawrana gode nywa ye kelen ban je mu dem biateman